okutende koku okwasire munonga hachingwa cy'omwani kwebembirwe bamwe mu bahango mu kuhinga no kurisa Professor Sande Justus Omukugu ahabya mataka no muhabegisa abantu abantu bingi nibenda kulemwa kuri sente za zero grazing ahabo kwa bakagambirwa ngo amasha ni marunju kaboneza urutoki icyo two mwakigambirwe amasha ni gabaga ari marunji omurutoki okurugira kikacho bunyansi obwente zalire ente zaba zirire pasparama zikaryo rweza meno zikaryo rumbugu ecazire two mu kibunu nibaceta masha kunka gatari masha go kuro rutoki umwana ko gureta factory wagusagura mbisi nugurugaho akasu kari yakagwa akakuba kakwatiyo hakakachi hatka kurga hakasako kuri yakampara wano oguzana bageta BHP nchibanche mwansango hatugwargo mu kisani cyo mwana hati yaba kafifi kona nabwe ababegesibwe omukoro rwezo okurgo mu nkadi wakuno jangu umwana gwagutine kasete mwamtakuza kuza kuno jangu mwamtine interest because there is money you have an interest and therefore mwenda kwega munonga such that you can improve njo chabareta omushomogu gutebekanasibwe kigombe kiri kugita abahinje n'abarisa echa Ibanda District Farmers Association ikitongore cyo kugita abahinje n'abarisa mu district yona hamwe na nebina za cooperative na farmer groups zone nekore misomeji okumanyisa abahinje n'abarisa obuhereza kuba kwasa kubutunga ayiba kwasa kubusanga kumanya ebyetago byabo ayiba cenere umbyo kusomesebwa erunda abasomesa babasomesa bandi bende byesente turunda twaragana na za banka na za sakozi ziza zibahereza ubuhabuzi. Professor Sande yatushomesa kintu kirungi munonga namwe nyo narga niza kugikora umwani bwonye kuza kubonera buyobora naza kukireberaho omakura gandi enganzi yihanga Right Honorable Robin Nabanja ahigira abazire na munonga bacara okora cyone kiri kubasika okureba ngo bashomesa abana babishiki ogunagira ngo washomesa umwana wo mwishi noba washomesa ihanga kandi abagambiro mu district ya Kegegwa ahakushaguze kiro cy'abakazi abacara bari hano abashira kiro cy'abacara kora cyona cyo kusobora umwana wawe areme kurugo mu isomero habwo kuba mu masoko tokora ki tomanya Nabanja yonjire yahiga abanya-Uganda okukolesa mani kandi babebembezi bamugambire ebiri kutegana s'abanyakegegwa buli mukyala atunge kyakukora ekikuruga mu sente buli muntu manya kiki kyokukora tari obuguda obwija ni ukutomera utalina kyokukora Tuinezeke vindi mtakashikirwe masanyarazi amagombora gashikireho bati tuineriaro mtakashikire masanyarazi kandi towns engote zinyakuri mbyaro sakatungire masanyarazi kandi ndakusima muno no kuterera abacyara mesengerize mureke kwegaya mureke tugeyo mureke tukole na amani tujumbire muno on programs za government ndogweciro cha izoberi cyaciyo kongeramo mukazamani aba programs za government yaro kongeramo mwani aba economic empowerment Nabanja ahendire aruko abakazi bakegegwa amabati 200 na miliyoni 10 okumarire cyombeko cy'abakazi aha district amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Philip Murangira.